Magandang morning, Idol Bernard. Dating nga rin iti PCSO Lotto result tayo. Maning puti dirabi, April 29, 658 draw. Winning combinations are number 39, number 5, number 11, number 45, number 10, and number 25 with a jackpot prize of 49,500,000 pesos. Daksagasa tawa na nga ba? Para may titit, Super Lotto 649. Winning combinations are number 24, number 2, number 10, number 9, number 25, and number 5 with a jackpot prize of 22,432,132 pesos and 60 centavos. Daksanggas at tawa na nga ba? Para may titit, Lotto 642. Winning combinations are number 31, number 13, number 17, number 25, number 28, and number 35 with a jackpot prize of 18,428,250 pesos and 60 centavos. Daksanggasat, tawa na nga ba? Ket para may titi PCSO STL tayo. First draw, Idi Kalman, 1, 2, second draw, 18, 7. Third draw, Idirabi, 27, 26. Congratulations, katigati na nga ba? Datang arudon iti PCSO, Lotto Result, and STL tayo. Kadwayo iti 99.5 IFM Luwag, siyak ni Idol Shanti Papi, Tatak Remed.